Khuang choi thani sariania tukenzing politics wanga chuan Mizoram thulang sar then khatte kan han lor le dona kan hria tangin sarang thleng rel ron lut ta a rail service tuna thatak mai tangkai tak mai kan nei chhota a Mizoram mel po ti danglam thuai na rinom hualzin kan nei ngal tuk maya Mizoram ron mu chak ve hrim le langa Mizoram ron kal kan Indian puite aron lut zut mai ani hi tourist lama kan thang le turanga yania mara chu tourism department lam hian khualzin tetlo tur mun ma nei konga hian tran kan lak tharte pongai veo mai sarkar anga malak na chi ni te pona hriat boka tin kan mun ma nei te po khualzin tamzo kin an tlo dona wang hian kan lo buat sei kan lo ti tharte po apoi mo me tin khualzin lo don son konga hian service pack konga hian zirtur tam tak kan nei bok ni in langa heta hian department changtu lampo hian ruam man na tharte po an sia manga yo me kan hriat angin september ni som pathum sang ni le som ni panga khan prime minister Narendra Modi chuan sarang thlengarel service ron lu ta kha a hong ani kha tangkai ta ka man zui ngal ani reng boka jin vei wak te jin kho thong te anon lu chur ngal ani kha prime minister in sarang thlengarel ron lut a hon nu khan bungro rang chok lu nan tangkai ta ka man ngal ani ya rela bungro phurman hiam manatloma a thleng rang boka aul sam boka hian olsam takin mipuin an chhor tangkai ngal ani mizo mipuiten bungro chok lu nan mangse hi thil tangkai berji ngawi ani ome chumi tan chuan ro manna po an siam chhozel ni in railway thu nei tu te chuan an soi sarkar chuan saranga tanga aizol in car MST service te an siam thar boka hi rail ron chuang khwalzin ten an mang tangkai boka bus te hian khat vekzel mai ani kha tuna hian kan tarlan thin to ang khan prime minister in cheng ve bel che sangret somsari pakhat jet senga siam berabi atanga sarang rel kong thar a hun kha kem somnga pakhat point pathum pariata thuyani a Mizoram rail service thar pathum heta hian kaltir ngal ni in Aizawl to Delhi Rajdhani Express hi Anand Vihar terminal a top dona Aizawl to Kolkata Express Aizawl to Guwahati Express te antiang khana omani kha berabi atanga sarang rel kong thui zong hi kem somnga pakhat point pathum pariat ni in berabi atanga hortoki station in car hi kem som paruk point pasari panhenia hortoki atanga konpui station in car hi kem ko point pasari pakhatani boka konpui atanga mol khang kem som pani point pakhatani boka mol khang atanga sairang hi kem som pani point pariat pali ani station pali hortoki konpui mol khang le sairang a oma lever somli panga oma lever zongjong seizong hi kem som pani point pariat panga pathum ani leilian major bridge somnga panga oma leitena minor bridge hi somret pariat om bokani leisang ber kurung luyami khametar za som pali sang ania soifo thinang khan kutub minar aipon hi sanga rail konga lei siama chuan India rama helai mun hi sang ber dot tu atling pha kani ole dampabial by election zawam tur chuan ril ru alwami puiten kan ngai ven tlanga Mizoram politics a borok siam hattu hani me kani dampabial mi puite chaw ni lovin Mizoram mi puiten kan ngai ven view maya in thana hian MNF le ZPM hi anin nor ber turangai ania chuti rualin tuna state a ro lai ZPM hian ruling ni nam ha chuanin campaign te po an han kalpuya maro chu ruling ni na hi tin nge na tur ani chuang lo ti kan thitlang ome chuti line MNF po hian an hruai tu an vice president senior vice president puthang te an vor chhuak ania becheina po an nei sang viau ni in a hriata chuti line congress lampo an duai bik lawa pujon ro tluang liana congress lama an hruai tu hlun Mizoram Pradesh Congress a vice president John ron vor chhuak boka BJP lampang po hian central an ruling na mangten campaign te han kalpui bokania anni po hian campaign dan ten thiam veu chuan minority lam an min thiam veu ani chuanin he in thana hian chak theina chan nei ve thau mai boka chutiang chuanin candidate te hian tin hin be sevekin campaign an kalpui chhotran me kani kha nimin lam khan election commission of India ECI chuan dampabial MLA by election nei hunatan November ni som pakhat sang ni som ni panga an ruat felta election commission of India ina ruam manna asiam dan chuan dampabial MLA by election atan hian October ni som pathum sang ni som ni panga hriat tirna ti chuakin in than chu tum te tan October ni som ni pakhat sang ni le som ni panga thleng ming pek lu thei hun ani dona ming pek lu te chu October ni som ni pania en fi ani dona November ni som pakhat sang ni som ni panga vote an thlak don vote la te hi November ni som pali sang ni som ni panga chiar ani dona ni hetiang ani wang hianin dampabial election borok avung chhota me
ka nia party in beina po hriat tur om cham chi tamai heti lai hian MNF party chuan Mizo Namru na chung in khom na in political session a MNF president Puzoram Thanga chuan FCAA dan hi a that le chiat kan soilova kan thu nei na von him atul kan ti ani ber hedan kan dulo na chan tam tak zinga international border atanga KM za huam chunga state sarkar ron lowa central in tul le poimo anti kut an thlak thei tur hi poile zual ni na soi heti lai hian kumin Christmas le kum tharlai hian Tripura tanga power supply kan lak thin chu megawatt somli borvel chau pek thei kan ni don nia tarlan ani Christmas line Tripura chuan Mizoram hena kolpheta megawatt somli apedona state chenom pani ten anlo ti thin kolpheta in pek ton chu an chun jom don nia soini kumin kumtir khan Mizoram chuan Durga Puja lai khan Tripura hi kolpheta megawatt somli chu hun puilaya eng an khailak lo nan an lo pe ve to bok India Today na tarlan danin TSECL Managing Director Biswajit Bose chuan he in rem siam na nei ani thu soin Tripura hian December le January hian Mizoram hi power supply a pui dona hun pui hun lain a pui dona ni heti lai hian Excise and Narcotics Minister Pulal Nginglova mar chuan October ni li khan vaireng te excise chegge datloa tun naya Excise and Narcotics a thokte thanem ngaina zara rui lo man apung ti soin film khurle te mataka thokzel turina cha Pulal Nginglova mar chuan sarkarin Excise and Narcotics Department angai poimo tia soya kumsan ni somni pali chung khan district thar saitwal khozol na thiala te excise station honania department thuam chakle zolnan post thar som panian siama thoktu in deilo na phuru turin direct recruitment mangin mi som parukla kan ni to baka midang somthum pathum lak na turakal me kati chakzoka na tho ani theinan sarkarin Excise and Narcotics Department chu lir thei som pareta le sak thule lir thei pathuma pek thu soi Mizoram Police le OMA ten entang hawaru hlo do be pui thlak me ka Excise and Narcotics Department in mo phurna lian takan nei thu Excise Minister chuan soya sarkarin mindu saka Kongsang Shangin Department min thuam saka chumi thungrul tur chuan thazoka kan thongai vareng te hi mun dang excise omte ai lang saran nia wangin film khurle te matakin thokze lang cheu ati lai hian mania kan punta kan khan sil char zela mizo tang somnga pariat an omme kania ramri nei khua ania tin Mizoram atang rui hlo ngai le hetiang lamen nam hnoi tam takten rui hlo an lak na munte halo nia ta hian mizo tang hi somnga pariat lai kan nei pha ni te pona langani Home Minister Puke Sabdang le Minister of State Pulal Nginglova marte chu Silchar branch me ruai tu ten an Silchar Mizoram House anin komani kha Home Minister chuan rui hlo do be pui thlak me ka Mizoram le Myanmar ramri hnai khosom ni pania police da ni thu soya Silchar me ruai tu te chuan rui hlo kai hnuya Silchar zela Mizo somnga pariat an tan mek thu hanno soi ve bokani Silchar me ruai tu te soidanin Mizoram atangin sumdong mel hriat nei inti phone atanga Silchar lammi thiana siama ralkhata tanga poisa thona bungrodong si lo te thu boyan tamberti soin inruk bo kidnap case po a to tian soya tunin huna rui hlo kai hnuya Silchar zela mi somnga pariat an tang mek ni in an soi Central Sarkar BJP kai hroi sarkar chuan helpol abikin Maoist helten wai bo tum ta ni khani kumlama tang khan Maoist te chu in petura ti an lo ni to a kha tok te pon an in pe amaro chu in kana te an chuak le zo zo thina tuna hian mathar lak mek zelani thamasa kan Home Minister Amit Shah chuan Maoist te chu biak reman ni don lo ti khan lo soi mi to boka Home Minister hi khong khop maya hiwang hian Maoist te chu nuai chimi an ni na hun a hnai to chuwangin tuna hian ranglama anin pe ka ngai ni ti in Home Minister khana soi ni kha tunang laya chuanin development te po akai rual to anni area te po development a luta ewang hianin sarkar la kalung oilo na wanga silai leka chutianga ngongol chhuwa hun ani to lo thu te sarkar ne na thok duna thateka development lampang te po kalpui turin a som nge ni kha Union Home Minister Amit Shah chuan Maoist health chu in biak na nei puidon lo tia soinona anral thuam te tunga sarkarin in petur le enkol zui anni dan tur policy siam chu pom mai turinati Bastar district a hun ahman na Amit Shah chuan nakzal helte chu kumsang ni somni paruk march ni somthum pakhata nuai bo felan ni don tia soi tribal mi kanunau te hena an thalai te chu anral thuam te tung tur ne turin ka hril duani tharum thona ban sana nunphung pa ngai zoma Bastar mason thlen tu zinga antel ahun toni tina soi nakzal hel zinga sarkar ne na inbiak na rot an oma mase Chhattisgarh le sarkar lai pui chuan Bastar pumpui nakzal hel omna biala po mason na na theito pin an thok meka hewang hian inbiak na nei na chan tur om lo ti sa chuan a soi
sarkarin helta chu in pe a anin pek nuwa chom dolan ni dan tur policy po an duang veka hei hi zom mai turin ati ani Home Minister chuan Chhattisgarh hian ram chhunga po surrender policy thataka siama thakhat chungin mi zanga chuangan in pe to a midang po anin pe ve vek turani nakzal helom lo na khuwa te chu sarkarin an khuwa ti hmason turin cheng ve bel che khata pe zel don nakzal helom na te ero chuan engham thatna ma andong lawang ati mia mai kumsan hela som hi pathuma BJP in thuneina an chan hnuwa Chhattisgarh hian nakzal laga be pui thla na sa zo ka kalpui ani a nikum January thla tangkhan security force te chuan hel zali somnga chuang an kap hlum to a hel ka hlum zinga tamzok hi bastar bial mi le sa te an ni ole khati china khan kan han du tok le photang adam ten kan omanga voin tlai lama khowel thutharin dona thuthar le rambial buanete international news politics le kai hnoite kan ti chuak le anga in longai chang le vek don nia